vlog perjor dia sebagai pi akan new vlog jangan mata kesengi deh ngekuat penong pi bah mentang ada sih aja subscriber deh kebeli sibun ya pi ki vlog ki bala ya subscribe lah ya like komen ya ki video bala ya page naduk basdang bangala ya lentih akan ke YouTube deh ngai kubeli kit bokit riang pi bah do beli ukur do pi unrinda pi lagi jenis new barok de ngangit ba pinangit kersan susu de na bata jong pi gitu kiba de badang thamai ba dang thamai kene ka channel ro tos ngba subscribe lem ya support lem iwe de ani te page perlok perjor ngadang syai linti nang mentanang ne page kini ki skum ko bai ini lah wat bam jing bam lut kini ki air cloud page ani imat kibun ba sene page wow aduh kanela quick mo page mo kidon shate serum kidon page ba page aduk bandukut jong video pin sai imo ansap EP page yus ngon em taka yus ngah perlok yus ngah udita don hade harum hang te ani te siliang rodon ani perlok perjar kak no kajing suhun banyak sekali ya kita ki sur jong kamar yang mah kasur kabakhuj tang baka beneng kadum mentas ngi tang bandre ani udah najan tambah kita kisur jong kita kisim nih pet kayak yang per em kalau ajan mah perlok perjor pet kilum kitem tang kijing pak kisim kidok kisiar ngisane sanong kendong pat haka jing tenat jong kamar yang ani dang pak bang dang pak baik stay ani pit perlok tewu simpi tuh mo tuh deh simpit lah uyu i bangaring video tak ada ulah pet no te tanggam ta perlok te saya komen di sak syaki jakasor ne jakanong kendong saya komen komno ka long ka voice jong kamariang la benong ka ta kasur jong kamariang ha pi ki jak ki basa ki jakasor bat ki basa jakanong kendong ru kalong komno saya komen ni sane ngibun ba kisim tang ba ki ding kisik kila kamduna tambah kisim kisiar padeng ngibun te tangkom ta kubli sibun nangait ba pilai ya sengatanat ikan ka vlog jong am ta kasni teh ta ai ke jing kersan jong pida ka ba pia like comment subscribe teh kubli sibun kubli si jarngo